Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. Nonakaya huda banki ajada son setami joy kilapen prabjin pen ki claim kitam ABDC maduta kiri. La sonsi Assam Power Distribution Company Limited hi hek pen APDC elahin pen aprang aban meter box do an hek ponsi smart meter pipajer ponle. Bonta bangso smart meter abang kachithor anam akile pik ajok ratatum kaningri hangjo hanghai pik nangdo koklo. La sojok kidam tang pai ni phain ko ratrok siarni Karbianglong District Congress Committee atum pen patil pi ponsi di purong topialong kachisonga sai kiding asonsi pai ni phain inko raner kep ani bokajan along le thota smart meter aputhak kachisonga sai dengpon. Bangso kachisonga hut ke ADC siasai hem along pen armuchi jeng pangcheng ponsi di purong sopiar lo kachisong par ompluk an pinlo. Bangso hut BJP Sorkar down smart meter ing hapnang jipusi ke hang tarampon. BJP Racharia songatum election vote kacho hanga huda banki Radaphan unit pharo hinilapen pharo ke thom ana banki ake joy pensi rihingame chithorpon longpo pusi ningjepon setan nona banki Sorkar atuma banki rat ke pajoy ke ji kalisi parlin phiramat Radaphan ki sung lok pusi MLA barim anparta AAC EM barim jogot singin pipen ningjepon. আমি এটা প্ৰটেষ্ট প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে স্মাৰ্ট মিটাৰ যিটো ইনষ্টলেশ্যন যিটো পলিচি লৈছে এইটো গণবিৰোধী বুলি আমি কৈছোঁ কাৰণ বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচন সময়ত ইলেকশ্যন সময়ত MP ইলেকশ্যন হওক MLA ইলেকশ্যন হওক বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ কয় যে আমি 200 ইউনিটলৈকে আমি ফ্ৰী দিম ক'ৰবাত 300 ইউনিটলৈকে ফ্ৰী দিম বুলি কয় কথা দিছিলে কিন্তু ইয়াত অসমটো বিজেপি চৰকাৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ ইয়াত কিন্তু বিল টু ফ্ৰী 200 ইউনিট ফ্ৰী দিয়াৰটো বাদ দিয়ক স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই এতিয়া শোষণ কৰিছে এতিয়া চৰকাৰ ডিউটিটো হৈছে ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰা কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ চৰকাৰ এতিয়াতো সমস্যাটো আৰু বঢ়াই গৈ আছে ৰাইজক শোষণ কৰি আছে লুটি আছে সেইকাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰ বিৰুদ্ধে আমি সেই কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ অতি শীঘ্ৰে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে Smart meter Radaphan ki pipen ke aprang aban amitar along pharo phob bill ke le adim along suri ke thompli an bill nang ke le ajok radatum abangke aning oi ruilo lapen bangso sai along BJP atum kacherab dun dobek pusi kache songa hut ningjepon itu asam angkang pi lapen tar benglo angkang pi District Congress lapen Block Congress up to Mundal Congress ani itu si protest libi pon against smart meter athela so smart meter join ajok pen pini difu town long sita penana beneficiaries mate stakeholders atum ba beneficiaries tum aning oilo aning duk dolo athema nil alang tum a difference bang long dam long a difference ke all meter pen new smart meter so smart meter ke damtang laban meter ke do ahut current bill ke bang mane hem ke 600 mane hem ke 700 setelah smart meter thone rapi lada bang kwan lo ke dang adhok 3000 an bill iklang ni nemena mata nili hem mata non mata ni bill nanda dak cewan tando nili hem mata ko son lo ke damtang bang ke last month bill ke nil tum ke long bang ke 2222 rupees nili hema bill lake la smart meter nang thon et komitu to nang thon ne nili hema abe ko nang thon lo 9276 agas amana bill lake la bang lo sia difference ke la si nili tum pini ladak sorkar government sorkar BJP government han nili tum na tu lang damik noi ladak masido jo a bill ta pamunili hema bill labang smart meter bill la list do laki 9227 eke hola all meter bill ta ladak do all meter bill bangke kolomen ko all mit 2222 that's what difference lasi laso smart meter ajok pen pini BJP a government atum pini APDC men ke chelang pen nane keleng kari do ma puchini tum ke hondek me alam do laki news report KTV news Lakhain ko ratrok Duarbaguri constituency during polling station ke parlo thanglong Radaphan mesen lapen dorkluk alang ke pajun longjia phanpura JJM scheme pen ahem ki junalang ke palegia phanti
sorkar pen siding ponlo bonta ke claim ke sa oi pina jok thanglong arata tuma bangki ningkan kang thim pleng de pita langki jun long leder ajok ningkang samsi je paklang pon Lason si Bharatiya Janata Party India long nang chari det pen ki dokilak arara phan ison pen ison scheme piponlo la solong PM Modi tami ason tin scheme along punon sodak pen lam thi si paklang ponlo na khaunga na khane dunga polam ason thak thak si ke isi long tami BJP nang chari det pen ison scheme ki dokilak arara phan nang palilo la solong Duarbagori MSC constituency ki parlo diring polling station thanglong arara phan tami ki junalang kasik thak theglong si JJM scheme pen piponlo bontami ningkan isi pleng dera phitami la solang ki junlong ledet ajok radatum ningkang samsi chepaklang po la solong thanglong arat pen ke isi tuliran rong hang la pen ke isi education em Richard tok bia phantami prabjin pen nang patang pipon vek thapusi tuning report la sorting pen ahok pet kachini jia phan pherang kia tum kahumri dam pen thekdam longa tengke akam ke claim isi natta ke misena sai thekpon long leson alang rong nang lele ako anujok mate pillar crep la pason si thekpon long tangte la solong mat lo adai ke PM Modi kaning jalam the son si ke ACCM tuliram rong hangtami JJM scheme pen sodak alam pangdak pontang lo Jongsi JJM scheme pen natni arong tangte det mate ki claim nang jia teng pen claim pon pe pulote ki claim back a contractor aphan sodak pen insai pon ji po alam tami mai meeting along pangdak pon lo la solong ki claim bang phu mate contractor amen lake munut gatani pusi pachini pon setala po an ki claim pon kasai oi theklo ka phita ke ise hin pen thangnat kang sai pon amatsi ave Diring pen Thompson Terang KTV News Kedam tang pai pai ni phai inko runner cap ani CM conference hall along Karbianglong Autonomous Council pen WWF atum chingrum si Karbianglong arlo ke bang jilang apora hut ki jok wanja phan pura lamdon chetokpon labang so lamdon ka chetokpon laki ningkan pho pharmana phan si pathik pon lo lapen puthot ningkan pho chok thu dera phitlote labang so alamdon tokpon thu pamipo lapen kinang jilang ason do ansatami jokpon thupo lapen ke chok che ason anabang ki ingthan pon popusi KACCM ahin pen pachini pon bonta labang so lamdon ka chetokalong ko pipia sai angdeng tong ke tokpon ni lake apor si chini pon po bonsa tami ke joy ki lapen ke jokwan aphansi labang so lamdon alo along ke AC lapen WWF atum ahin pen tokjer pen tokpon lopusi klar dagalam thi pachini pon MUU ka chetok Karbianglong Autonomous Council lapen WWF pen si lamdon ka chetok ne Karbianglong angkang along kopi pia sayang deng si WWF tum sayang deng claim jiba lahya puthak so si dog jir si lamdon chetok ka so lamdon teng na sana punda claim ko la ke Karbianglong ke do inglong adi menong gitu tumo khan son si WWF ahin pen gerap api jima en ko pia sayang ding si claim jima laso tokir pen so ya laso lamdon na baki kan ko masih lamdon cetap ani kan ko juga pen film ke aku isi cetok thupo laso PCF pipi ma da ke patun thuji ke adun thuji bako PPC ko la sabutha ko kelar pon thuji ma lahaya putha kami hala salam dono si nikam ko besi ko dip pon thupo bini dolang malaka News report Harsing Ronghang KTV News Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom